Zina niraka nusa twatanse the political antidote umuhagizi wa Geno Muzikira gabani korayo. First of all tuyahaye komoti yambara rizoba rwanira activists bitu Geno Sansa civilian Geno n'umama yanje ahaba bakomerwe ahaba political persecution barhono babaharahaza ahabo kwemerera bakagamba ahibintu ebikufa muri imbara itwent believing ankaba hagize bageno Muzikira gabana PRU ngo itwenka insinganto zihanga twine kugayo tukagambe ibintu bimwe ata kugenda cyo mu hanga aho kwa n'umwebembezi witi Geno Muzikira gaba recentera kacandika yazatita hande yagira ngo nareba okurra kw'abantu narangu kugenda mu misho abo abaruhunu badebembera mu government nyuma bakora tibiri kujwekera aba insinganto zihanga nguso ihanga umbire bwo misho twa target kerwanira ndibasa kucwekera so nuko abasija bakurwayo bakatanka kurwanira bakereka umwe atakugenda cyo misho muri imbara na mununga mbara City South apatu north rwa Katete kafa abana ngo babembagambaho Geno Sansa na Mayanja uhiracho tindo bagamba na service delivery as a whole so waba kwata ngo bagamba tindo rwa Katete kandi buri marko rwaka zatinda kasanga kintu shuare agent tugeto mu ruzungu political persecution kandi kitakwasa kuza ka patriotic of Uganda so ni nyeta abanyarwanda bona n'abanyambara bona ngo twatire hamwe tugwanise abantu bona boko ababura umuringa bo kwija bakena ngo bakoze samana ga stake kwenda kutu oppressinga na kutu suppressinga ngo tutagamba abo kubegene town yitu nitwe turagikurakuranise nitwe turajombeke tukagikore cyeshemerire kuba so tugambirire ebyo ebitaru igenda cyo mutawuni tugambira abarwanda kuturwanisa yitwe turubingi wono muntu omwe nabasakoze samani gaga sente na nembu naki konkito turubingi so twarga yetu na tukagira ngo kitarikwenda tukwenda mu ntarko atakwabuhereza ntukikora kandi tugamba no batura so ninyenda kandi ninyenda na kwigabe bembezi omwebembezi wena hatura president Museveni okutegeka eri hanga for now 38 years no kugira ngo no muntu artororandi nahurikiriza naenda manyema yanje yanagamba ki Sansa yanagamba ki antidote yanagamba ki reno omuriyebe twagamba byona hajaronda mu ekire kuyamba abanyarwanda nikiha kandi akikora so nicyo kurebera tutegeke kandi ntucumukunda kandi turuho tujyamo na Geno Muzikira gabaje abeno ya repressinga consolidating achievements ze aho kwantura Museveni atutegekirege so abembezi bona bambara tukozese top leadership ya government nka president nkecyo kurebera habwa cyo natwikiriza ngo tugambe then yo wahanso kendo suppressing abantu ningira ngo ejo impunity abo kwantu tureba ngo ekikanyiso oburubwe zo muyihangomu nubutandukana na arrogance umuntu nabanza ba arrogant acheza ya advancing to impunity acheza ba corrupt
habakuba hatuwayanga ngo abantu batabuza accountability y'urutindo rwa Katete, batabuza accountability y'amashanyarazi, batabuza accountability ya mizi, nichumanyisa ngo wa arrogant hatunonda ngo sente zaguma zija ozirye, habakuba no basuppressing ngo hono bakoma ngo batabuza ngo bazibiro kugamba freedom of expression. So ningira ngo abebembezi twegarike mukabebembezi mukoreha abantu icyo bakwenda service delivery kandi abantu babahereza obuhereza tibine shonganiwe wekibina HRPRU nyowe ninja kutandaka no kushasha kwanje habo kushanga ba members bitu ba PRU abana batandikire kubuza accountability y'abebembezi bibakozere mbukwatagire na service delivery ukashangize shaba ryo mbihome habo kugira ngo bare abaye bari no baza kutakura ibintu ibitwire bifire abana bo bayembagamba ahantindo bakugamba ahabuhereza tukareba mu budget ine bintu byashohira mu budget eketa kashohire kine MPO mo yashohoze bintu ibyashakire bya robingere akahataka hwire kwezi president yagira ngo that is selfishness ngo ibintu byo bikijo mu chamo bakaba babire soro mu kujukuju agamashomero hamwe na nentindo twareba bagakaba kubiho mu budget yabiye yashohwire which means ngo ubwo muntu wabira robingere tokamutana sana umuntu mushuma because kuba robingere kintu government ekacheta ekachubuzo kuchabe kize bakabigarrayo ateze nshonu zona nuzoba rino bareta futeka haritwe abo kwano betegereze bintu ucemerera wagamba kintu nkecho bakureta umukoti kandi nabakozesa abantu abandi ninyenda abanyambara mu manyi umushega mu gujwara urwentama hati yo manyango n'entama y'umuzindi bari no bakosa abantu bagara banda nabandi ngo ayo nubo bahababa konko mukwababa kwabo hinaba barye nyuma hazaba barye nyuma tuturu basuru itwembara twacengere ecakandi tonka PRU twicezangana na corruption mukama witu OHTNSA general muhozi kintu rugaba na yicereza omunkore yo kugera ngo corruption deshemekwa nebe ryo mwihanga kandi tonka PRU tukuza kugira ngo ntuza kunama kureba ihanga rukufa ntuza kugamba tukugendera mu mateka gihangeni konka ntuza kurwansa corruption ntuza kurwansa bwantagambwaho kandi nkitwe nkama mbara eminyeto emyaka 15 ntuza kwa turi mu 40s and 50s twino kurwanira regeta uniyitu twino kurwanira rihangari yitu no mu 7 yabe naija hangoma akisha ryo mu are 40s hati ari mu 70s ebyo nakabikora barabata nabawemba zo mu kishakabona batu mukunde nabandi abasirikare batumwine bakaba ari eminyeto bakaba ari abantu batu konga nyenda kuwoninga bebembezo bambara twine MPs bashatu nangwe tabambara abantu twine rukari twine rita twine nampaka umuntu we no rukumanya ngo umutwogwe ayinemeshe gateko cyo kugira ngo bari batamugambereho ngo baheza kumugambaho naza kukoma atereze bihome atereze siyona kwena tururede kuza omukoma soronga tw'abantu remera ahamazama kandi nito twabatireyo mwene hatu camugorani bagarika bagihekazi 10 ezindi ezo kukomera amabantu arite nebirore ebindi tw'abantu gamba ahamazama kandi abwe twenda na his excellence Yoweri Museveni n'abahiguro batugambere okubuza bebembezi ite bakozere twanturomba gitwa kubuza rishomero wari hahi umuntu nakuza ngo rishomero risha no rutino rwa Katete ukari hahi no mukoma cyo bacurya haho isandi ibiri turebana n'entiro bagakaba government yazukoringa baka zaho uceza kumbuza ezona nenshoni because bakabiha abantu bintu byinji ngo bazafiteka amashomeri igana mbarasa usubye no kumwabirebere list tunza kugereta ama TV mukagereba tine na cumwe cona ekizere byo nababigarire mwenu mutereze mukozere reka abantu babagambe kandi mama mtakunda babagambeho muzo mu church muze ko baba father mube ba reverend tino wabesero ubwebembezo ngo muyesimbe mukereta tine MP twahandikire ngo tukwenda shano hirebye kunyaga ngo babendo singero kuwendo singa ntuza kureba tuntuje bakwendo singa ngasoro kandi tunkoha aho twera karuno mu majya so ndukhendera kori ijo mukaruru ojo mukaruru kurunda karuru kandi tino wakwandikire ngo urwo wanyuje ko yesima eje ntebe wanora ngo uriheregeregeho hesimba bakuje basa horari matahi so tukuza kugira ngo tubeshengereze ntwemerera hano twakwatema ko mu banyamurunga na Yesu wowe nkabakamubamba yazo mwiguri yashangisha orari he arundishe na nyina ataye ubwebembezi harimo bakwendeze ntebe batakora nke mukora tumura MP behome tumura MP kugira ngo muza kukosa government institutions kukoma abantu mukakoza samahegi ihanga mukakosa za court this time we are very ready nza kudiringa nimwe abantu bakowu Rastire ninyenda kusima chairman wa Patriotic League of Uganda umuringo go mutano jeno muhozi kinergaba abo kubari awoya umuribyo nebero n'ibigendo misho
namanya ngo mbarra aineyo ba civilian generals beye abakomere ahabo gamba amazima ahabo kurwanisa uburwenguzi kandi umwami geno muzikinirwa abanyenda kwamisariza ngo turwana kureba ngo twatambuze ngiri ya Patriotic League of Uganda kandi nabari benguzi nko kuturonto barwanisa twabarwanisa abo ihanga ryargamo burwenguzi nditerera kandi abanyayuganda mbakushaba ngo ijabir na mukaga otujwekere nga president witu wihanga turebe ngo achievements zamuze 7 twazi consolidating emishegati yaturiya onyamwaka luno ne mutukozesa olumalanga mutusula ba MP mutukozesa bukozesa olumalanga nga bamutusula mutukozesa ebitasoboka ne tuteekayo amaanyi gaffe n'obudde bwaffe naye tusasula okututeeka mu makomera kati tugenda kwesonda ebyamazima tugenda kwesonda oba tuusangaani mu kkubo ekigaali kye tusimbudde kyakusanga abo bonna batukozesa tusula obusuuzi okubakakasa nti naffe tusobola abantu b'owansi tusobola okutuuka waggulu gye muli so kati mwetereze okutukwata obulungi ate tusuubiza ebintu ebyatusuubizibwa obikola obituukiriza si kutusuula busuuzi wansi aba batwire mu batwemerera mu bigambo ningasho mu kugamba amazima konka challenges zibizire ntibashanga nico kugira ngo kuba kubwayo bagamba amazima abo bagambaho mu mazima gabo babanga ninyenda ntwara umugishogo nterere abukiri kukwataho umuranga ruyare ubwire bushikire mureki ihanga riterere rukutereza bw'abantu abakutura mu kanda barukubusasa tinkushemererwa nani ndeba uryo mwebembezo w'abantu bayerundine bakakuronda niwe shemeye kuba no bahereza accountability konko bagamba ho ngweki neki byagenda je ukakona ivingana polisi ukakona ivingana koti ukakona ivingana nabandi abarukweta bebitinisa endo bajeta gamba no ukakoma abana ruyari taro kushemererwa kubona nanisha bangu twena nkabanya Uganda twatwanisize hamwe turugeyo ekitorarebe kiru kibi tukigambeho ngo ni kibi kandi eminyeto mwena humuri ruyari hangere neryanyu binji babigambireho babitakoringa mureke twatanise tugirira karumwe turwanise uburwenguzi turwanise impunity ihanga ryiturutereye twa tutakoze reco nkeminyeto abana mu marazari bija kushanga ihangere ritaciro ni ngaruka ntwaro mu gishogo kutumazire kureba habaho kwetorora n'abantu bamwe no bakukwata ha street bakutwara ngo gambira harnanka bakora byo mu koti bakushumye mu prison eco tukirebere cyaba ukati niye na mutugirira karumwe tugire kibina cyitu tukete gamba mpurire ekibine cyo buri muntu agambe irakaruhururwe dukoza amazima gasagaraga ry'amazima nitwenda baroyazi abarukurumira rwihanga Uganda nitwenda baramuzi abarukurumira rwihanga Uganda na stakeholders abarukurumira rwihanga Uganda tutakazo mu gihe cyo kugira ngo nankana mukuraha nankana muhango hariya nebyayi nemwe biruko mukora muhango umuringo guyabifunire mutugushikire kurekana koze so buhinzo bwe na office kugira ngo batamugamba please president Museveni atandikira higuru kurwanisa corruption reka nitwa hansi tujakire nituza kwija oba twija tujurire busha oba twija tuyine myenda konka buri umuntu naza kwiko ahabwo kubasuroga niyite negera obwire bushikire twerwaneho Otherwise tugambire n'iki cyenyine kirabo kwa twarebana na kare cyandike kugira ngo mwene mpaka bena under 5 billion
yo kumukompensatinga ezashishira mu mushango umushango rya utari umushango mpaka ari umushango abandi umushango ibindi tari umushango mpaka cyandike twareba cyo mu ati ni jahabwa mpaka tari umushango mpaka cyandike rya kancirete bitsavinze kigama mu mpaka tinkumanya kamera wirbye ziyo bitwanya nimukireba kashikari bo beno gamba gupunga bakabasa mukireba umushango guriyaho gurya kote rizo tari umushango gwa mpaka na naba bana so ogwa mpaka gurya handi gurya kote ndizo ogwa mpaka tinkumanya yiguri tinkumanya yabaguruho abatinga guri ibiti nwaniraho ubwo mu rugo ukureba bahagize bitu abagize ubwo mu rugo kubisha outside there, please. Let them maintain silence. If he has his ID, he can enter. Your Worship, an additional statement stating his details and the reason for the additional statement is that he is willing to withdraw the matter if the two accused persons are willing to apologize for the information that they dispatched all over social media using the same handles and withdraw all the statements that they mentioned against him and his character. I question in the additional statement. Your Worship, the accused have also entered into a memorandum of understanding together with their counsel and the complainant. Also in the same effect status forgiven the accused persons for the offense that they were charged with and withdraws the same condition as stated in the additional statement that they withdraw all the statements that were shared on social media and apologize to him for additional statement social media That's the position, and it's our humble prayer that this honorable court be pleased to promote reconciliation between the parties and invoke section 160 of the MCA so that prosecution of this file is stayed and 60 of the MCA so that prosecution of this matter is, further hearing of this matter is stayed and accused persons before court are discharged. So pray. wikiriza kuhayo urubanza Yes, Your Worship. And Kaura, have you agreed to the contents of the memorandum of entered into? ahora mwikiriza Kaura Sowe. ikizingana na garubanda mwasasira urubanza rw'uyeyo
That's, yes, that's how we are living it. Also, that reconciliation is provided for under the laws of Uganda. Specifically Article 126(2) of the Constitution and Section 160 of the Magistrates Court Act. It is also one of the ways that the judiciary is using to effectively dispose of cases and to keep harmony amongst the parties. That is ADR, Alternative Dispute Resolution. So I note that the complainant has withdrawn, no longer has an interest in the matter on condition that the accused persons apologize to him on the handles, social media handles, to wit TikTok and WhatsApp. We also withdraw their earlier statements uttered against him. So this court therefore endorses this reconciliation. Accused persons, as they have agreed with the complainant, shall apologize to the complainant on their social media handles. Social media. That is TikTok and WhatsApp, and also withdraw their statements made against the complainant within 2 weeks from today. Also, whereas the Constitution guarantees the freedom of expression, or to be exercised in accordance with the laws of the land, that is the Computer Misuse Act, to avoid violating other people's rights and privacy. So in the circumstances, I hereby stay the proceedings in this matter. The accused persons are hereby discharged and the file is closed. Okay, so you make sure you reconcile as you've agreed so that you don't come back here. No, he will guide them to Sana
mushinga babiri nena abana abantu ya TikTok ngasha WhatsApp ko so ibigambo bibi bakunjuma as individual bizabasha kusasibwa n'abasasa ko mwebemeze akona no mwebemeze tagira kiniga we kubaje basha kusasibwa na janata n'abasasira kujya muri muri baro yababo bakoresha keki cha hotel kugira ngo basasi nabwe cyo abana n'abasasira muri tagira kiniga kandi twikizana ngo ibibanza na TikTok bagake babyeje misemi stage bagake bavuza TikTok babugambe kwasha kusasibwa kachi kwa sababu hamwe tukatukumbuka mbarayi barasa bakani bakujuma nanga kabambuza service delivery no bakani banjuma individual ko umuntu ataka kuza service delivery abwo kuba icyo nabatabariza ukeri zo batwikizana nabandi bebeze bagezi banja ababere bine file zine mu file wa kutendijo bashaka kusasibwa twabasasirizo ikinde cyo kwego kimwe wenka nanga hino mutaba kugiye nyuma nyonko umuntu babibanje banko umuntu nyombere nyongure file yanye ko umuntu nayimarira ko umuntu mpaka baradashimwe so ikimaza wetu wale ntabwo mwakireba ni keki kandi mamaze abahesandi ibiri kwezo za TikTok bari kubizirenge kibanjumire bakagaruka natwe akora hamwe tawundi yitu yambara twagitungure cyane ko mwakireba mikore basa yinenga njiji mikore yabone mugireba baro ni muri cyane keki mwakireba mureba so na baro yaba basa kusasibwa tunatwikizana baba batachikoze mu bwiro bw'ime sandi ibiri cyo kitarikaho nibaza kuchikora kandi nibaza ko yakarisa nibaza kuchikora kanjigama ngumene kandi compensation kahina hitwara hasaini ngwase no compensation no hata mwemezi bara bitaro compensation yone njya muri Brighton ukimanya so taro compensation yone akabara batinesha kubenda n'ibindi mere ho kikarabana n'abantu bitu kaya abachika kubabire nibayomba bagarukana twagarukana kaba ikabishemo ntabwo twaruga hatu tukoresha tukora cyamsha tujye tushemerere tuzire tugarukana cyo twwe yemerera mama kujya mu kugira ngo twiruke yemerera ariko ekito ntugambara abantu cyo kugira ngo wowe mwebembeze wowe mwebembeze rwo kugira kinega cyinshi hata bashija bagarubana baje mu mugabe bakoresha mbumbu ukwite siri kandi wabo kandi bine dumu ukakora ise dumu oite siri beje kibi dumu shanga no boine dumu kashanga no gwana nese hadi mwenu abashija aba hadi ko twabagambira twayisera nabo bishita kusasa basasira abana bazo mukoti bazo wa setatone twagamba na setatone twagamba na polisi twagamba na koti bashita kusasira abana kandi abana bagira ngo umukonsente y'Rwanda yagoreka te kubasibira kugamba politics negira ngo nibikirizwa ku bagamba byo butegeki dukoze n'abanya Uganda tukagira ngo umukorenda gano yo kugira ngo batarigamba butegeki konga okurumba umuntu ukamutahiriza nkama kage nkabana be nuramwe ubundi ntibakitakira so echo ni kibacha ba private munonga kurumba ko mukazi w'umuntu ukarumba ko mwana we konga kugamba harugutu rwakatete ukagamba amashomero y'utagarukubi ukagamba hakasasiro yake ngombe nebinde bizo bitu n'umutawo n'umu okuremwa kwa bamembazi ba parliament abateka ko bari mu gukora abantu hatebyo hatakajiro babiye nkoti yaje ngo atasha kugamba papara na chimiboni ya chekorora abana ndibikize bagumane bagamba nshonga zona zikwata ari marara koreka bagira ngo baje kabinesho barumbe ga rubando mu office abasitamena we bagira ngo agenti echo kugira ngo umuhinguze mwine mpaka ayesimba wenka echo mukakitandika kitamateka mukemera iteka ki because ebuzu bwone hubu yadandisire garubara takwenda kusigamba kubagiyo mu rukiko bahinguza ngo mwine mpaka ayesimba wenka kandi ari migwe kukorera abantu badaga kurwe n'amaraka gagumika konketa boneka bene beje yitiyona abwo abana bashora hatukanye wa national platform abakomena n'aba movement konko mushangu bakomire no kugamba kandi nyongwe niye sabagambi so naye nimbani teka ngo baruga ryaba nanye nibaza kunzaho konkani ngenda kubashobora ngabagambira nti isinjira biturante kuri isinjiro yagiye kitenesa umukaruru kisinjiro kitenesa rwamerama ngo abantu babiri bafa mushayina zakashesha karuru gakawiri tukabagambira umwana mwatera umwana yagiye bintu bizagaruka hato umwana ajya muri mbarara ko kugamba bakutumucuza nawaza kubuza kagarubana ukaza kubuza kakasara ukaza kubuza kajumu ukaza kubuza cyangwa muri babiri bakagamba mazibari bakugira atakasimu kabeneka rwa kampa no kutondoza abagarubana n'umushamurungi
jomo n'umushamurungi ubwo mukazi ngo taketegereje kubanga ga rubanda ebuze bishime batujumire akaba atakutabariza abana abakongo nabe ari umukono kuri ugo chama ugo mukono abanyambara mu ngwase tukugwanise utariga ruko umukono ugo bright yeza gando nicho cyacu kugira ngo mwine mpaka ngo abe nandami sento mu bantu abampa cyo mpo cyacu kiwakiri buti ati gona mazima ngo hari umushango kumwine mpaka tabarize kapa already so we bamusavinje na sansa ngo nibenda kumusavinja ngo bakamubata mugamba azi turonto mugira ngo mwine mpaka waba tarakwenda bakugambeho zakurebera rente zasho zakurebera mwine nakeji so baketo mutaho numu nyoko n'umukozi ayine business nyingi n'umuyambo w'umukora business zanyu kino kubaza kurumba konga wicira kuba public figure okatera kwa karuru abantu batakushaba amashomero ni batakushaba entilo za katete karuganga megafakare wakasasoro kuri kengombe nebindi bingi munonga ubujunde corruption ryo mustaha titukabaza kuri makubugamba kandi titukabuzo ndijo atariwe memba parliament wiki naho nayeshereka mwene mpaka tino kumwini noza kuzika to kumushanga noza bujeni to kumushanga nozo we hariyamahe ni barracks namwe twebentuye buza UPDF we mwene mpaka ejo kushanga kumigwa abantu 12 ejo kikatandike ryari karabe najanga abantu bakamutera ko bamwenda ejo kutumo kumigwa aba odagani point atura kumigwa bamahe ejo kitandikire ryari kugira ngo MP w'abantu abakumigwe abaserukare batari na polisi owe yakumi takuzamu atoshanga abantu baronda aho kumugambira habo bakorese mikupi ya social media mweno bundo mwana nawaza gukora mu arenze konka we point ye nebegenderere kugamba rukundo kwa katete nebegenderere kugamba habo herezo embase taro marwaro nabagegenderere kugamba urutindo kwa karugangama konka target ye atakaje mu target ingazana individual for example mwine paku yakubayine ka hotelo mu kijumba ninga ine ari kushubura ngembaho atukame na mufono konka ikirize ngo arajye umwebembeze abantu batakozera ki umugambo namwe ni mushaba nawe akoneke kiga Rwanda yakora asasira abana ayi n'umushango batabarize kampara atabarize ataba yangwa ari umushango batabarize kampara umushango ipapura twabirimo agwiyeyo asasira abana because world umwebembeze no ikiriza abantu bagera ki bakugambo Rwanda nagira ngo harebe namugambireho gutashemerire bwenu Rwanda ugira ngo irebe nagambire gutashemerire Rwanda nagira ngo irebe namugambire gutashemerire definitely nkabigamba kugira ngo akaza mu diru no kugira ngo banywane banje batamucukuma mbwene hato buyakirize binamugambire n'abanywane benye customer n'abatofa n'abazo mu business business community yikiriza kusasira abana kandi yabasasira umukono guguru hato nizo twamuzasa bibure cyangwa wasasirwa niwe no sasu so Rwanda no mushamurungi tahireshoga akawota joti Rwanda no mushamurungi wota kigambire takashimira mwe Rwanda no mushamurungi mnogo makaruna ke itsanye ne cyanje ngiye kumani nkora tuma cyo boyinire mayanjana na sansa n'abantu abo kwasa kwarera kugambe bwa mukebe azamanya mshango ni mingi Mayanja ni Sansarajab opera enarema na MK Mubaraiza babiri batukomere yo muchome nyo na munwano wanje ogumayanja twamarayo ebiri 10 konka kiti ya mbere no manya omuganda agamata itayita yatendanye n'ubufumbo twaleba nembere ryo muchome embere takwegombesa abantu abo abantu barara kuri usanga icome ikikurara maba ikibakuranira abantu kumikirima abantu 10 so ejembera ine kwindukana challenge ndizo yensangireyo usanga ba CIDs
abakuhanduringa emisango nibakutwara otira omuntu bakutaha misango emahanga so twandisa president Museveni areba ba CID ninga yana abaso kuteta ba CID bakubasa gukora akaba hayaringa kuruga heru ninga kosa semwayi kurebwa k'abantu abaryo mucomo gwabusaba no bwenkanya abako abantu bari bingo bicomi bari yabwabusha so konka abanyambara nyenda bagambera ngo kibabire bankomire no kugira ngo niyo nindwanire ibintu byabo ukora entunguke engudo kureba umubasi gwa central government gwakorwa na no rutindo rituno marushwekire ibintu betu rwaneza ibindi ni kuba nimbaha umufura abo kubedi no mandu nandugo mumbera y'icome ni kubagambera ibikucyaho nanyitebekaniza basayininga byasayiningwa tinka bisomere byetegereza konka ni kubagambera ubustyle okay. Yes, Mayanja. Amazina ni Mayanja Ngaburijo. Onkani manza kutwara umugishogo kwebaza abantu ababire batukomere niwe na munwano wanje. Abo kuba umuntu babataka komere to kumanya abantu abo abanyigisiribwa. Konka kitugira mbe homo kutwareba abantu abaryamishango yibata kumanya. Abwa abantu kinomwe abo kweyendeze ibintu byabo. Konka ntusima mwebare kutwegesa okubeye kuriyo kwega. Konka nitwe ntuza kwemerera nuturwanirira edembe ry'abantu eco kubanza umurimba Roma harimo abantu abatakwenda kugambwa amazima hati twe kuturugireho twagagamba ecamani batwereka ngo nokora ki no kutukoma konka nimwebare amana g'abantu gakozesa mukareba ngo twarga nkahi umucome aho kugira ngo mwamutarimwe twatakoza kora ki konka pressure yimutireho n'abantu bikereza ngo bakore ki ba withdrawing emishango eyibabire batire nkahi umukoti konke ebyo byone nomanya ndubo tukurugo mucome tubere nturara kubi turukubona turukurya kubi mwene buri kimwe cyo nakibekerekeye konka kinamare kwesotingo mbero nka niza kuba nawe yarinjere kare mbagambire cyo rukugendo mi ekindi ejeje byahwa ine papura byakote bimbire nafunire omwana ogwa ine papura zanje ari nkayi Yasin ari omwana ine papura zanje zirayi aruhempa prezibire zashwire zirukutweto mukoti abwo gamba mazima amushango gundi kandi amushangwe endijo no utwagambereho member witu wa parliament honorable mwine mpaka no waresere mpapura za koti nzina nabo jango mwana wanje ta ziriyo mumotoka konka kinde aze gamba nimuza kuba mwakoze reke konka hati omunyangwe najyango yajwire tatina mpango hatu mbire nintine chome mwampate sti yacu mwene hatu nkwaserera yini yacu hati ninza gamba mpaka ruhango bwaragaruko munsi ekindi mutakagenze nanishaba wabotebaza abantu abantu bakora kubi nanisaba kwebaza Patriotic League group family okuga chairman wa Patriotic League muhusiti mugaba vice chairperson national vice chairperson Toyota vice western chairperson Baramu na Geneso Kurutare Kabanda na spokesperson omurimba Rome Mr Paul Katwire Karamuzi okuro muranga gw'abantu ningo kunyirukira nkanyowe member wa Patriotic League kwiza bakahurire huru bakandi nibo batusomise ngurwane sembuzi ngaruka nsima no mukuru imembare bachi atuberireho MPTB family zitu zona benazirebera nituyatuketarindira twena ngaruka nsima munwano wanje Bruce wa PRU na yakoze chinchamani nabambusa bona na sezi muyambi wabira atakuruga chome buri saha obintu sangu tuzaroha so abantu mwe nabamahurire nimwe nimba semera kimwe na nabantu abatireho pressure mukareba ebyo tukurwanira ngo nugo mazima mukatware batwaye kabusunguzo mwe bari munonga mwe bari mu ikindi kinkwenda kugamba ho kake hati noreba nkeje shaha nimbanza kusima umwami mbareba kime okuturwanirira na nabantu bona batwasiza konka okukiza munonga ninza kusima umwami muhumuza bright abo kuba kushanga ngo itwa abantu ba NRM abo babire bakomire kugamba amazima ga NRM konka nono wanupa kareba ngo abana abecu babakomire namazima akajya tkanze kubarwanira nekintu cyo muhendo munonga kushanga ngo itwa ba NRM tubuzire kureba edembere tubenturwanira owanupu yabanu yakora ki yaturwanira ahariho na mukama mu mpero mushi kureba ngo abantu bitu mayanja na sansa barugumucome tare kintu cyukuruma umuzo
tare kintu cy'umunonga ko umuntu kweleza icumi umuntu kweleza icumi naye yakweleza rufu biti n'icumi cyite cya Uganda abantu bakorara batunga merine n'icumi cyite cya Uganda ekera umwende ekera umuburu twara tugende ngo n'umuntu kweleza icumi naye yakweleza rufu so tsima rahanga warengo yatahembereye ondijo nyenda kusima abene beto musango ngo nuba kuhababa kandi binda bo kubasindika nyenda kusima Jomo omwami Garubanda no mu cyaro kweta Lilian mwebare okutahembera yo kureba ngo mwasasarana n'abantu abe bakomerwe ahabwa abantu bene bagamba konka n'ekintu kihano itwenke constitution yitu netaho obugabe omuntu kugamba ecyari kwenda kugamba hati itomurimbarra ecyatandikamu n'ekintu cy'umunonga kurenga omuntu nagamba nebamukoma nyenda kutwara nyenda kuhiga omwami mpaka MP nyenda kuhiga banywani bawe abebembezi batahi bawe omucyanga nicyo kimwe nibabagamba hebugambo nangwe bikucara nebe bakugambaho ni kusaba kwe wagira omurro okazomwika ogwemere abateka tukubasa kungo mwika mwe ni kusaba nembabazi leka kututuza abantu bitu leka kubona bonesa abantu bitu kuota kwenda bakugambeho iyo nko mwebembezi abo kubokwe bane bakugambaho n'abandi bakushizuma teka hembera iyo kureba ngo no basa kugira uburyo obwo kugamba n'abantu bito kugira ngo waza kwenegeza kwigatara abana bayitu abantu bitu ombohome ahabwo kugamba bakubuza ebiye korira abantu yonda kwigatara umuntu arihebe tubere byite byakutunga akabitunga bikamuretera okwenda kushisha emirembe y'abantu icyo kubaza umuntu kakutunga sente oshangu yatunga ekintu cyahiguru umuntu kakutunga obwebembezi oshango cyo obwebembezi tukubona bonesa abantu tushaba niyo birokomisa abana aba orukurabera ombebembeza abani tushaba twakweshe neje mishange nizo yo no hababera ngo bawo hababo muza high court tushaba ngo giheyo ahabo kubato kuza kutubona bonesa reba twenda kubona rebyo bemeze byakosya munonga obirijemo kabaije no kwabirigiremo icyo n'iki cyurundo urijemo gireki otuntu muco gende ko kabato batekwa kubuza kandi batekwa kubona opponents kandi batekwa kwesimba so nibyebyo mwebare abantu beraho mwena abantu media abashoshe media nyenda kubasima na sekusima mwebane munonga abo kubembere umuhandika tumuhandikire buca enduru y'umutire tumutire yabusha buri cyo cy'umukozire tumukikorire busha mukozo urumurimo gw'amani ntubasima abo kubebyona kubakubishikaho twarabo bintu byinji munonga abashabe batire musente nyingi ngo abana bago mucombe mwebare rahangaye bare kutukore cyo mutane cyo watukorera kandi nishaba ngo mugume ahabo kuba obwebembezi nuko bukuba urutaro rwo rwatandika iryo bwebembezi tuza kurenga twagumiza mu misho tukurwanirira obusinge bwanyu n'entunga yensi yitu mwebare mukabaho muki